and differentiability gi ahum mari suba part po yang balak yang bi ba satu simbuhan motu tara mok sari senen nasibu no ba yang bo itaraga di no ba oina lak pata oi ba taraga di ko yaraga di ko ki subscribe to biduna support to bi oina haijari aduga ngasi makata ba mari suba part si da ko na tawkodori se ngarang di ahum suba part tu gi theory gi part oi doini theory part kitang wal hoba general line madu maga exercise question ama ni select tawbuga tawdoi ngasi se nengse 5.2 oidoi ko ngasi aseng ba exercise tawdoi se sida ngarang gi general sida kain general sida tawdoi se karino halbase ma ki oiba base tawbom di kain ta de koi ge function ani compose to the base tawdoi ni adu function ani compose tawbase kamai to hama tamda koi class chapter number 1 da function compose to by tam gre ya go adu general se kai dagi laktoi no haita agadi function compose to budagi laktoi ne adu ngasi gi video sida di ai general du ta aga le roi ge sas definition oina tang hairam mage aduga general ki another alternative method ama khaklei adu determinant puthok pagi ne ko sorry derivative puthok pagi ai go se masi tang hairam ge yare go se definition hana yeng se general jin hai ji kari no ha ji yeng se composition du based to ne ko general na hai is man taraga koi gi f fina function number khalai raba masi u have function number ga b have function number ga makoi anina compose tawraga same function number ne f is haidi u ga b ga na compose tawraga haibadi u smana compose tawba haris haidi u ga o the o compose tawba chapter 1 da yawgi buduni ko smana compose tawra haidi f sine khalase f equal to sine na wase adu era gadi man haris sida compose tawba di kamai tawba akoina smai harise sida x mutu hapin siko and fx kaina haire kada se fx hata ga de u of vx kaina sorry u o v smai tawra ga x la ne ba de compose tawba gi niong batungi na u siga o si bracket on thoga smai tawba hai matam sida aina man de yauri ba vx aina let t hana lo t equal to kana bx laura ado eta di f se fx equal to kya tagrani u of t on grane ba maram di bx t aina law banena ado di aina puthok to isuna horen df by df by the derivative of f with respect to x ta gadab se logic yong si sidana x la sidana t la ina t lo another variable lo sile haini ko t o b i s o b i la uning boy bi another variable ma te ko se sidana man hari se ahan bada smart ba u of du by dt sian daro rabadi sida with respect to x hajar so ke do ba sida with the variable in terms of t da le benena u with respect to kana t dana tawraba aduga into sidamu haidi d t by kanamu mana with respect to kanamu oire x minus dt by dx mai tawraka derivative puthok pusne ko general hairs kedoba ahambada f se u ga manare yare ko se fx se ut ga manare odi sidana x laire sidana kana laiba t haidi sam manadre harini somdre posiga posiga mana with respect to x potho o haibani derivative se adu ko somdre bisna t le rambani another variable am le ramme haini di x na taba am le ramme haini e ko se matamdo da mana sidale rambi dugi respect ta hana derivative lawraba adi t le ramme t gi respect ta derivative lawraba again t dugi mu kanada t shi mu kanada le yaba with respect to x la ibnena t do mu respect to x ta waraga ma ko ini gi product haitare masina df by dx p gani kind general gi definition masama talk se masi gi thabak se masi yam koi gi alternative method ama layer modu gi alternative method se lowest general tak pa sida definition ka pung haram bagi wani exercise ta adum how bagi question bo 1 2 san khara ayam ba so ai tare ko masi general gi matung ina loina hoi ka da ma oi doine koi gi derivative putok se yare ko se hata tar ga di masi sing se loina exercise ta lakpo kuding mo hot pangam na bagi damak ta koina khwadi maru ori se ngarang gi video amang gi video haitare ko part 3 da aina so hai part 3 ki description da aina pdf ki link ama pi ni hagibni noi noi yang nam basu yai maduda kogi some particular function kharagi derivative haitare ko noi like su pi budong to buni yeng se ko like ta
madu piramdabra tiin thokse ko direct ta check amtang tawthokse like tadi pura oina pibase ina khanbada aroibada piramdauti male summary gi matangda summary da so fazana pi by the oidre summary da direct ina thingna ba udre pare oning boy suno hafetang kara maro ba kara dum remind tawsi dai ko se kamai derivative se kamai tawi karam particular function kara dum naina yeng se ba ko Sumanta raga d by dx sin x ki derivative koina kai tai haba cos x tai ka tai gaina adagi cos ki na kana taba minus sin x tai gaina adagi koi ki kamai tawba 10x ki derivative se ki square tai gaina adagi cos ki na kai taba minus cos x square gaina yari ko se adagi e to the power x ki derivative e to the power x masamak tai adagi log x ki derivative 1 by x tai habagumba yari ko se Sumanta raga kara haitare ko kara maroi ba kara idam putok pagi wane ko maside hen busum ya malai ri adagi x to the power n ki derivative se nx n minus 1 habagumba derivative tu ne ko adagi sum mayam malai kre ko lai ba question du gi batung ina ko remind to binaras yari ko se adu taraga di noina kai go manga sigi sida su adum ai description dum hapjarage masigi koi ba ngarang su hap kre ngarang gi video gi description da link hap kre ngasi tum ngasi ngarang gi video yang hoda boy taraga su ngasi dum description da hapke mai gi derivative to kya ta hab se masi by heart tawga da buni yari ko se masi phapu thok se ba yari ko se exercise 5.2 da question kara khak select tawse question number 1 dagina 8 forward mana derivative putu haibani masi je koina kai doba chain rule gi matungina putok toine next hojik chain rule tam gi bodo maduna taba another alternative method amane bana tak to select to su yawne alternative method to kamai tawi haibado like to su yawne yai ko se adu di yeng se hoji question number 1 adum yam chambadi adum hoji question 1 da select to se ko question number 1 da man hari se kai haiba sin x square plus 5 next masigi derivative puthokse yai ko se masigi derivative puthok matam da ko na smine tawse question number 1 haraga let sina y hello silas yo akon puthok to je dy by kana puthok to ne ba dx with respect to x puthok to ne ba yai ko se mana su with respect to x haram question da yai ko se ado di x ki respect to derivative to do ni ado daraga di dy by dx haraga leidui se sin x square plus 5 lere akoina khangbadi sida sin lebne na ko d by dx sin x ya kya ta ba cos x tai haina koi si formula ma le si ki description no yaw jara bane ko kamai to ha matam da sida x lere jo sida x lere sida su x lere manara kan ne ba cos x ta duis adu yo sida x lere sida x na te ba sidi kya ne ba x square plus 5 ne matam sida ne sana raktra ba matam da ne ba koina kai do ba chain rule pan duis oda chain rule sida hojiki ein alternative method ha ba si kamai to ge di yeng se ko man hari se nangna sin haraga sida kan re si x na te de ko khangi x oram jagasu alternative method hari se x na khalo wakhan x en khandoi ne x en khal taraga di sin x ki derivative kya ta ba cos x adu jaraga di masi apun masi x na khallabne na kya ta ba sa cos x ta doi ne pulop si x na khalin man pulop si x en khalin cos x hari ni hojik da ba alternative method hari si kaino ta nang na khamgi ba x na lawgi ba let tawgi ba ai ba x na let tawri ne ko se nang let tawri ba function oiro any nang let tawba ma yaw wane dra madu dugi amuk hana kai tawba derivative lawro mu haiba rule macha ma lay aduni laktu haibati nang hauji let tawri do x square plus 5 asi apun basi x ne let tawri ne nang adu tagadi let tawri ba ma se ma ki su amuk hana kai tawba derivative ama lawraga kai tawba ha na gi ta gi bo result da into tawsin bio haiba rule macha ma khane
next makha ta ba am lakini yengse sidagi mu yengse cos x square plus 5 function ani derivative lo matam da d by dx haraga f plus g era function ani derivative lo matam da f ta muk derivative g ta muk derivative tongan derivative lo ba yare ko se hauji lak tu se x square da muk derivative lo tu ni kana da muk 5 ta muk derivative lo tu ne ba sida so formula ma sa man sing ase yo x to power something later x to power something later da khoin khang ba lai formula ma d by dx haraga x to power n x to power n x to power n karam ba se ma gi derivative si combine to hai matam da nx n minus 1 hai adi n haraga x n minus 1 masi hai formula si palak tra su ya ba ge chum follow pa gi ba keno ma lakini ko du di tam dum lang mina si okay hauji hen si x square hai bani n derivative lo this adi x to the power n adi n z below kya wa 2 wa ya bata ga di twice x 2 minus 1 hai la oitra bata ga di twice x power ne ko 2 minus 1 hai di 1 ne thamdra su ya sidagi adum hai hawragi masi formula si yengudra makchu nana khanga da se derivative lo matam da kari ba power si mamang da lakane ba aduga karami ba power do amma hanthagi ne khalo adu di formula du yam lai kari power ke do ba mamang da lakpa aduga karami ba power do na kya hanta ba amma hanta rakpa yai ko se adum start next plus haraga kya thamdu ba 5 ke mu derivative sida khoi khanga da se 5 si constant atra hai x yaw de ba sida du ta khoi khang du se x yaw da bane na x yaw da ba di some variable yaw da ba function se koina constant function ga hai ai ko se aduna derivative lo matam da constant function ma any constant function 5 or 6 or any a b c constant bu hek haira ma madoi taraga di madugi derivative to kya ta ni hai matam da 0 ta ni hai na constant ki derivative 0 tai hai adu taraga di aina horen 5 ki derivative lo matam da ekoi tham gidra thamoroi maram di plus 0 lak tu ne adu taraga di si khak ta le adu ta answer kya ta re ba se twice x cos x square plus kana 5 yai ko se smai taraga question number 1 yai ko se next question 1 to 8 lai ba sida question ahum gumba dum si mo ne na ga dum yeng si ko ahum ne na matung da next aroi ba da question number 9 ga 10 ga ani do dum maru oi ai hoi differentiable oi bana tag oi da ba yangi left hand derivative right hand derivative mana man da ba na ngarang gi theory pa ta to gi ba do maduni lak toi se yai ko se question 4 lang yeng si sigi derivative photo ha bani yeng si ga je khoi ja akoi photo toi se with respect to dy by kana photo toi ne ba dx site ko na dy by dx kara kya tha me se sec 10 root over x bakiram se half roi gi sa bani half to su ya yang wasi hauji ko na si sida sec le ko ta ga di dy by dx sec x ki derivative kya ta sim khang bam ma thong ta ai kamai to hai matam da sec x 10x hai magi derivatives ngasai du sa mane sida x le raba sida x le raba adu ta ga sida ne have ne results yare ko se adu bu sida ne x le rami sida di x ne te ba haziki mamang concept sa mane si x ne kan do ne ko si x ne let to do ne ba yare ko se ma si x ne let to ta ga di sec x ki di sec x 10x tai hai dai ne adu ra ga di khoi ji ga do ba si x ne kan do ni x ne kan ba ne khoi ga do ba sec x si x ne hai ni ko sec x adu ga ga do ba 10x hai ba ne 10 adu ga si zum x ne kan still x ne kan le ne ko si x ai na to formula si kai ne ba machine line sing e process si x ne kan le ne ba wakhan da let to ni x ne let to ba ne na formula gi matung ina sec x 10x ta ba ne na sec x 10x thame ba hojiki aina mamang da hagi rule gi matung ina kai hai ba aina let to gi boto madugi amuk khana derivative lo ga introduction lo ha ba hai ba di amuk ka stake do ba d by dx ha ga akoi let to gi du kana ne ba 10 root over x machine into to ne yai ko se hoji ma kha yeng se try di gi ko sec 10 root over x 10 root over x ha ga
ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯥꯒꯤ ꯗꯦꯔꯤꯚꯦꯇꯤꯚ ꯄꯨꯊꯣꯛꯇꯣꯔꯦ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ 10 ꯒꯤ ꯑꯃꯨꯛ d by dx 10x ꯒꯤ ꯗꯦꯔꯤꯚꯦꯇꯤꯚ ꯁꯤꯅ ꯀꯅꯥ ꯇꯥꯏ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ sec square x ꯇꯥꯏ ꯁꯤꯗꯁꯨ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯩ ꯁꯤꯗ x ꯂꯩꯔꯕ ꯁꯤꯗ x ꯂꯩꯔꯕ ꯆꯥꯟꯅ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯀꯩꯗꯧꯕ sec square x ꯇꯥꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ still sidana x lay sidana root x lay chana deb sisu chana deb chana jagu jakoi kai nin khandui ba sise x nin khandui ne what let to x ne let dum to din chana dab khudi ma x ne let to din x ne let to rabina 10x ki sec square x ta ne habine na 10x nin khandui ne 10x hai ni ko 10x nin khandui ni da kai dare se sec square x yare ko se sec square x hai ni ko hojik amukus ke doba root x se koina x ne khalleba adi ma ke amuk na su ke doba derivative lauraga amuk ke doba indu to biram gadabne hani ni rule chi ke da ga di aina d by dx halaga sunda 10x sin x adu x sin le yamba kanda formula direct direct pan be hai wa x sin direct le ram draga di x ne let to ha be let to raga formula do pan bi gro aduga formula do hek pan ba loi baga nang na let to gi ba function natraga kai gum kha let to rong ne dana madu to amu hana kai do ba derivative lauraga into to biram ha be ne yare ko se adu di aroi ba amu khatang ngai hojik king se kya ta ge do root over x ki derivative so koi simple dum puthok pa yai dx root over x se 1 by 2 root over x ta bani kai ko sa se kai gum kaw raga su na koi na root over x hai ba se x to the power 1 by 2 ga mana bane na kai ko se karamba x to the power n equal to d by dx x to the power n equal to nx n minus 1 hai ba formula do madu palaga dum puthoke su yai aduga formula oina root over x ki derivative se 1 by kana ta na 2 root x ta na ba puto pusu su kai deba kai ko sa da ga diren sigi derivative hana tiong si sida su ju chap chap manar yo sida report siga sida report chap manar bra adu di formula direct lai bane na du let taw ngai jaga yaw dre sida du tare ga tawse ba 1 by 2 root x hapchin du ne ba du tare di by amala ani ko smaina sang mama tare makha da na 2 root x la ani mathak tana wal lai jare makha da 2 root x lak tu ni ko adu mathak thamase kya da ba se sec 10 root over x 10 root over x sec square root over x smain tawraga sigi derivative puthokte kya ko se fare hojik sum sabse manaba rule ngak to en tawre naina jik khara saw ba khallab nei so tai tai chuma pangam na baina yengse atai tele hori ba question ya andre question ni pa le da ni hole question taru ka tanga ai taw si noi practice ki damok taw jaro ba practice taw kan da ta bangam je adam haibi ro ko honna mo honna ke ba ko se je aroi boina question number 9 ga 10 ga tai ko se 9 ga 10 ga tang hairam ge duga masi ki mari super part hai tare ko 5.2 ki soi duini masi losin na ba taw ge sigi question number 19 hola ga ya ni ko se hauji makha taba question number 7 di yengchi question number 7 da hari sima na siki function se at x equal to 1 the differentiable oy kaiba oyd odo haben dai go se adu ti yengse akhoi pi function se modulus function oy bene ko ma sem tang break down to se modulus sai ba se ko hari se masamak tai if masamak se greater than equal to 0 haben definition ni go lai ja aduga masamak ta negative tani if x minus 1 masamak se less than kana already 0 already kaya ko sa so break down to ba higedab ne ko next mathang da taraga di kamai la ani ha badam da x minus 1 if si thang dok radi x greater than equal to 1 adagi 1 minus x if x se less than 1 smain taraga smain ha function se aina smain on thok pirane ba matam se da aina left hand derivative te aina smain f L haraga f ds 1 smain thamme 11 derivative hai na 11 derivative ki formula du kai haba limit h tends to 0 f of kai haba 1 minus h minus f of 1 divided by minus h smain hai he go se sidi yengsi ma kya tai yengsi limit h tends to 0 yong f of 1 minus h side 1 minus 1 di kai gum khara khai dokre adi 1 di khara hanthagara 1 di less oy gre ko 1 di khai dokra bani ko se 1 di less oy ta ga di 1 di less oy function si sina tabra ani su se ani ni ko focus taw du se ani si mung da mathaki choose taw ra da ta ga di
ꯑꯩꯅ ꯀꯔꯝ ꯐꯪꯁꯟ ꯆꯨꯁ ꯇꯧꯔꯅꯦꯕ ꯁꯤꯒꯤ ꯐꯪꯁꯟ ꯆꯨꯁ ꯇꯧꯔꯅꯦꯕ ꯁꯤꯒꯤ ꯐꯪꯁꯟ ꯖꯒꯥꯁꯤꯗ x ꯒꯤ ꯖꯒꯥꯁꯤꯗ ꯀꯅꯥ ꯊꯝꯗꯣꯏꯕ 1 minus x ꯊꯝꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ 1 minus x ꯒꯤ ꯖꯒꯥꯗ ꯀꯌꯥ ꯊꯝꯒꯅꯦꯕ 1 minus h ꯊꯝꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ 1 plus ꯀꯩ ꯂꯥꯛꯑꯅꯤ h ꯂꯥꯛꯑꯅꯤ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯁꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗ minus ꯑꯃ ꯂꯩꯕꯅꯦꯕ ꯌꯥꯏꯒꯣꯁꯦ minus ꯅ bracket open ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯁꯤꯒꯤ minus ꯁꯦ plus 1 ꯒꯅꯦꯕ next ꯃꯊꯪꯗ f of 1 ꯒ ꯃꯥꯟꯅ ꯐꯪꯁꯟ ꯁꯤ ꯂꯩꯔꯣ ꯁꯤ ꯐꯪꯁꯟ ꯑꯣꯏꯕ꯭ꯔꯣ 1 ꯃꯥꯟꯅꯕ ꯌꯥꯎꯕ꯭ꯔꯥ ꯁꯤꯗ ꯌꯥꯎꯋꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯁꯤꯗ 1 ꯁꯤꯟꯁꯦꯕ 1 ꯁꯤꯟꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯀꯌꯥ ꯇꯥꯔꯅꯤ 1 minus 1 kya tarane se 0 minus 0 divided by kya laise minus 6 hojai enter si kesu nate 1 digi khara khaidokhrabnina 1 digi hanthaba masing oigrani sigi manungda rise 1 digi hanthaba function hai taga di sigi function se focus tawrani haibani matamda sinno matamda 1 minus x haibase x ki jaga da kya thamseba 1 minus h thamseba aduna 1 minus h thamdoineba adubu minus na mangda leibnina bracket open to matamda 1 plus h lakhaneba f1 hai taga di s ki value 1 taba s ki value 1 taba di c function se oidoineba matamsida s ki mot 1 sin matamda 1 minus 1 kya tare 0 tare smai thambiraneba hauji yengse sigi 1 sigi c 1 sigi mu cancel chakre adudi ai lehodise limit h tends to 0 mathakta h sam lehore makhada minus h sam lehore h ka minus h ka cancel tawridi kya tare minus 1 ta hore minus 1 is the constant ni constant the limit lobus ni masamak tare adudi left hand derivative kya tare minus 1 tare to tagadi left hand derivative ki value se minus 1 tare hauji kari puthok seba right hand derivative puthok seba right hand derivative tadi sikatang semdok lare sida kai thamase r thamase sida kai thamase 1 plus thamse 1 plus h aduga sina minus to those yese so I did khara change la ane ko yek ko sida yango sida aina 1 plus h samil muning ko 1 plus h sai ga di 1 di khara henga khara neba 1 di khara henga ta ga di si ki function ji choose tawre dra mathak ki sa adudi x ki jaga da kya thamse ba 1 plus h thamse ba du ta ga di kya la ane se 1 plus h minus 1 haina la ane ba adi s ki mo ta kya thamine ba 1 plus h thamine ba aduga masagi minus 1 amaga leijare ba yaine ko sa next mathang the minus f of 1 hoji to ke dengai ri f of 1 di kya ta ba 0 adi minus 0 thamase aduga makada na h las matam si da si 1 si 1 si cancel chakre kana le hore limit h tends to 0 h by h le hobra h by h di 1 taramani du da di si 1 adu kya tara se 1 adu di right hand derivative sine kya tare ba 1 tare adu di left hand derivative na minus 1 tai right hand derivative na 1 tare left ko right ke manari bra manadre di 1 hadis ba point da left hand derivative ka right hand derivative ka manadre maramudu na kedo ba masiki freedom biba function se at x equal to 1 da differentiable oidre sumain toroga yenga check tawada yare ko se next question number 8 to part ani subani ani do ama khatawge yare ko se ai ani mak chamane amana 1 da habani amana kya da 2 da habani 1 da habani 2 da habani chamane mo yare ko se yengse question number 8 to na kamai to yeng thokse ko next question number 8 hai resi sigi function se x equal to 1 ka x equal to 2 ga da differentiable oide masi greatest integer function habani greatest integer function di kaina ba hai ba man da ri ba masing siga maga manaba natraga mongondi hanthaba integer mayam dugi manungda khwali ki chawba habane yare ko se madu do hauji man hai se 1 da differentiable oide 2 wal kan da differentiable oide habane madu kasu kai de 3 wal kan da integer oriba point integrate oriba point khudi makta ma chike do ba differentiable oide bane ba yare ko se du mana s ki value se 0 dagi 3 bo hara mane na 1 ga 2 ga tang check taw se man hai adu se man hara mis yare ko se adu da ga di akhoi ji taw du se left hand derivative bo thok se left hand derivative l f dash sorry 2 din putho ye ko se further limit h tends to 0 f of 2 minus h minus f of 2 divided by minus h yare ko se hauji yeng se masi kamai lak toi no muni yeng sok se ko equal to limit h tends to 0 2 minus hadi f of x have the greatest integer function x have the f of 2 minus s hai taga this minus 2 minus h tamase aduga sorry sanche ga bracket aduga sina 2 tamase aduga makadana minus h tamase matam sidi yengo man hari se limit
h tends to 0 haning is jo 2 dagi kari gum khara khai do ki bai se manung de leba masing che 2 ga mana ba de chungong amaro 2 dagi hantaba masing so ra 2 dagi tang hantaba masing mo ra mane ba di 1 point something la khra ne 1 point something khara 1.99 oi kala 1 point 2 de chu yo roi ba adi bracket bang de leba pose 2 ga mana ba su ngamdre 2 dagi hantha ga daw ne hare adi 2 dagi hantha ra ka da ba khwai dagi chawba integer si kana wani 1 tabra the direction sir kya wani ba 1 minus si answer na kya wani 2 masa tarmina 2 masa so integer amane na masa maka mana bana tra mo di hantaba singi manung da kwai chawba ta di 2 masa tar divided by minus h adu di yengse equal to limit h tends to 0 adu di kya tar sa minus 1 by minus h minus ka kre adu di asi infinity w 0 sin matam da some finite value ma ta ga daw ni haibni adu finite value phang de ba ko 11 derivative puthok na kai phang de ba finite value phang de aduna shilum no chilo suyare differentiable oi de na adu pare nang right su putho check taw ke tara ga di na right hand derivative to mo puthom tare right na kem khena ba leite f of kya ta ba se 2 plus h minus f of 2 divided by h my line matam ji da aikoina limit h tends to 0 sisu kya tarani 2 plus h laani minus sisu kya tarani 2 divided by h matam ji da yong si 2 dei khara hingat ki bai tai 2 point something laani 3 ju yoroi 3 ju yoya de ko di khak tang hingat bai na odi badu dagi hanthaba kwai di chawbai tai 2 masa oi duine ba ta ga di 2 minus 2 by kya la se h sorry limit hapom dre koina limit h tends to kana 0 adu ta ga di limit sin jingai da mathak kya ta do kare 0 adu limit h tends to 0 haraga 0 lakh adu ta kya ta se 0 adu left to infinity tare right to kya tare 0 tare adu ta ga di left ko right ke mana di hana hare su yare natraga left puthok matam da kedo ba some final value mo phang mangam de ba infinity ta sila yare ko se man to raga left hand derivative puthok pada final value phang de adu right puthok matam da su left ko right ke manan bangam dre yare ko se haning ba hairaga dum kedo ba differentiable oi de masti 1 du samane spiral dum tarakani 3 do so 4 do so 5 do so at the integrate or point kudi magta greatest integer function se differentiable oi de yare ko se sumain toraga ngasigi marisubo part se koi exercise 5.2 yo bai tare ko masi solution jarage matang exercise matang da implicit function explicit function gaina yare ko se makal me aw no mu matangi part sing da mu tamina se ngasigi di matang solution jarage duga part se di khara di yamani maybe chapter se khara saw chapter oi bena exercise kuding ki part ani ini or pe yai ahum or pa su yai maybe aina tak pangam na bu khonar pa ko video sang la sem badi koi di yeng bu su yam ngai ta bena 10 tak sem no na da khali part khara ya ga do ti male pare oning bo sno koi gyan tara ga lore aduna ngasi gi di part se matang lu sinjara ge matangi par ke dama ngai ga le biro thank you